kuca. Marš izaći. Ljudi, sakrivaj se dole. Ljudi, ostavite like na video, pripazite na kanal. I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video, znači brzo moramo snimiti ovaj video. Trenutno ja, Aldin i Ređo se nalazimo u autu, znači svi molim vas sve da ostavite prije svega like. Dobili smo poruku od klovna ubice, znači šta je, u čemu je pitanje. Sad je trenutno, da pogledam, sad je znači trenutno 11 sati uvečer, 11:55 točnije, znači 12, ubrzo će biti. Šta je ljudi stvar, da vam rečem sada. Klovni ubica nam je poslao poruku, rekao, posjetili ste moju kuću, ako smijete, hajte sad posjetite opet, ali neku drugu kuću, ljudi moji. I, znači, mi ćemo sada posjetimo tu kuću, on je nam poslao sliku i mi ćemo sada idemo do tog mjesta, od te kuće i da vidimo šta on zapravo želi od nas. Ja i Ređo smo ponijeli sprave kojim ćemo se boriti i tako dalje. Molim sve da ostave like. Evo ljudi, blizu se nalazimo, znači da vam se javimo samo malo. Nalazimo se, ljudi, blizu te kuće. Sad ćemo da izađemo iz auta i polako da krenemo prema toj kući. Imat ćemo, znači, ponijet ćemo ovu rasvjetu, napunili smo baterije, da sve snimimo polako i da vidimo. Sva je oprema tu, oprema za borbu je tu, tako da srećno nam. Šta će se desiti? Meni Ređ, ne znamo. Svi ostavite like na ovaj video ako želite još ovakvih videa i proplatite se na ovaj kanal. Ljudi, trenutno se nalazimo blizu te kuće, sad ćemo joj prići bliže, vidimo se kad priđemo. Moramo tiho. Ređo, tiho. Ljudi, moramo jako tiho da mu probamo prići. Mi njemu nismo rekli hoćemo doći, nećemo. Zato ljudi moramo tiho, molim sve da ostave like. Znači, trenutno vidite mrak je, znači sine, usro sam se i evo ga se. Ređo, bojiš se ti? Ne bojim, ima da ga ubijem. Ne bojiš ti, Ređo? Šta si ti, ne bojiš klauna? Ne. Klaun, Ređo! Ljudi, nema šanse. Evo ljudi, idemo polako, vidimo se tamo. Ređo, polako! Ljudi, sačkaj, Ređo! Imam polako. What the fuck? Bižam, Ređo! What the fuck? Šta je ono bilo? Samo ovdje upalim lampu ljudima da vidite, da nas vidite. What the fuck, ljudi? Sačkaj, tiše. Ljudi, da nas ne nađe. Nešto se ljudi čulo i to ogromno nešto. What the fuck, sačkaj, tiše, sam malo. Ređo! What the fuck? Ređo, bježi! What the fuck, ljudi? What the fuck? Bježi! Mama, sakri se! Ređo! What the fuck, Ređo? What the fuck? Ja uzeo oružje neko. Sačkaj, šta je tu? Ali nismo, poput ovo mi smo iz auta zaboravili puniti to oružje. Pa gdje je sad auto? Bog te surio, šta je tu? Gdje ostaje tu? Moramo naći neko kamenje ili nešto. Hajmo. Hitno, tiše. What the fuck? Ne! What the fuck, Ređo? Sačkaj sen! What the fuck? Hvala, auto brzo! What the fuck? Ne! Lazi! What the fuck? Ne! What the fuck? Oj, Ređo! Oj, to! Pobjegli smo! What the fuck, ljudi? Jedno smo uspjeli pobjeći. Ljudi, neću ništa pričati. Tu je znači Ređo. Ljudi, neću ništa pričati. Tu je znači Ređo. Ljudi, evo znači pred Ređom, samo malo ljudi. Dovoljno smo znači utekli sa njim da sakrijem. Što ovako. Samo ću ljudi reći, tu je Ređo. Ako želite nastavak da nastavimo tamo borbu, da opet uđemo u onu kuću, odemo. Svi ostavite like, ali ovaj put ćemo znači 100% se opremiti. Ostavite like i proplatite se na kanal i napišite u komentaru da li to želite. Do idućeg videa, ćao! Mogu li ja igrat nogometa? Nemoš kakav ti si. Što? Zato što nemaš pojma. Ko nema pojma, da vam pokažem? Štaš ti? Nemaš ti ništa, kada dam tu. Joj, jesu oni glupi, a sigurno bolje igramo od njih, sigurno. Kako bih ja otjerao da ja uzmem onu lov, da ja tu da igram čitav dan. Joj, neći sam u gradu, znači ne merem niku ništa. Gledaj sini mišića, ako trabant. Gdje si ti, builder? Šta je mali, šta ti hoš, nemoj me ovdje umetat, mrš! Mislio sam ti nešto reći, više je tamo dečke. Koje? Vidimo ne tamo djecu onu, šta sa njima? On su sad tamo rekli da si ti glup, ružan, dosadan, nikako nisi jak, da te mogu prijeti odjednom. On ti to rekla, sad će vidjeti, sam ti mali butut. Halo, dečki!
Stande igrati. Alo, šta glumite vi? Ovaj mali mi je tamo rekao da ste vi rekli da sam ja ružan. Nismo laži. Nemojte me lagati. Nemojte me lagati. Mrš odavde. Mrš odavde, jebem te ružna. Mrš. Aj ti mali sad igraj slobodno ovdje, znači neće meni niko govoriti. Sam ja ružan, ja sam ovdje najjači u gradu. Ja sam ovdje Rambo. Ostavite like na ovaj video i preplatite se na ovaj kanal. I pozdrav ljudi, moram tiho pričati zašto. Po naslovu vidite ljudi i zašto. Molim prije svega znači da ostavite like. Danas izluđujem Ređu, ali ne obično izluđivanje. Vidjet ćete u nastavku, pogledajte do kraja ovaj video. Vidjet ćete da ću ga izluditi, da neće znati kako se zove. Molim sve da ostavite like i preplatite se na ovaj naš novi kanal Aldin 2, a naravno gledajte video, klipove svaki dan na Aldin kanalu najjače. I evo ljudi, našao sam Ređu, gledajte sad ovo. I gdje si Ređo, šta ima? Ništa, ja malo igram, šta ti to držiš kameru? Ma nako ja snimam, ništa, nemoj ti misliti meraba. Šta imaš, šta radiš? Kakva je to lopta? Ja igram nešto. Šta igraš? A mnogo mi je, šta ću si igrat loptom? Pa evo ja ću malo igrat se, ha? Haj može. I gdje si Ređo, šta ima Ređo, daj 5 Ređo. Jes, šta te držiš ti? Ma telefon ja nešto snimam, nemoj ti misliti da ja tebe snimam nešto. Daj malo tu loptu da vidim malo. Pazi tu. Što ću paziti sa loptom? O nemoj, odal dole u njive, ti šić po nju, bit ćeš bjen. Ali ako te gore nakon još više ćeš biti bjen i bit ćeš 2 puta još bjen. Znači, Pa sočko je lopta, što ova lopta ne vredi ni 10 maraka? Moha, ovo je bilo 200 eura, ali sada vrijedim 1 marka. A znaš šta Ređo? Šta je? Evo sada Ređo. Što? O što je? Šta je konju jedan, a? O što je bilo? Pa neću po loptu, šta ću ja po loptu ići? Pa daj nos to kamenje, alo! Pa halo Ređo, što se ljutiš, jel Ređo? Nabio si mi loptu gore. Pa dobro, ona lopta ne vredi ništa, brete, šta? Pa ne vredi Gledaj opet. kameru, aj 3, 4 sad. Dobro Ređo, brete, što se ljutiš, brete, šta je bilo? Moram za ljutke znabio gore loptu. Pa dobro, ona lopta, nemoj gledati u kameru, druže. Pa dobro Ređo, brete, što se ljutiš sada, šta je bilo? Nabio si mi loptu gore u... Pa što nije ona lopta ni 10 maraka? Pa znam da nije, ali opet moraš igrat. Ali nemoj se ljuti, brete. Eto, šta je sad, piješ energy, et. Onaj, gdje nešto dignite energy, da ti pokaže. Gle ovo, koliko je, ima li šta u njemu? Nema. A dobro, Ređo, brete, što se ljuti, šta nije u redu sada? Moram za ljutke sam nabio loptu gore na Pa dobro, ne vredi ona lopta ni 10 maraka. Znam da ne vredi, ali opet se mora sa njom igrat. Pa dobro, nema veze, šta sad to radiš? Evo pijem energy da malo ohladim. Pa dobro, onaj, još meni da taj energy malo. Aj može. Daj malo da se ja napijem. Ne, noste šipke tamo, pa sočka, šta je bilo sada? Prosto energy. Pa zato nisam namjerno. Pa što nisi? Aj, nemoj me udariti tu, sočka, pa kupiš drugi, brete. Kupuj. Aj, kupuj. De Ređu, nemoj se ljuti, pa kupiš ja, brete, drugi energy. Dobro, nabio si mi loptu. Gore na što? Pa si mi prosto energy. Šta hoš sad i ovom biciklu da razbam? Pa šta radiš sad, što su krenuo u to biciklu? Nešto mi ovdje koči pa moram popraviti. Pa što ti koči, Bog, stvorio? Ovdje nešto Potku vidi. tebi uopće ovo biciklo, dobro neko biciklo, ha? A, vidim. Pa šta? Pa koliko si platio ovo biciklo? Hajde 500 eura, bilo nešto ženice. Dobro, gdje odmakaj se, ja to znam napraviti. Hajde. Ali gledaj ovo sada. Ja ću napraviti, gledaj ovo. Ani, šta je bilo sada? Šta je bilo? Baci bicikl. Pa da ti napravim. Šta? Ti svako sam brže još više razvaliti. Aj! Konju, ja... Ljudi, ostavite like ako želite nastavak da ga nastavim izluživati. Ćao, lajkujte. Ljudi, ako vi ne želite da vama dođe onaj Hugi Vugi opasni kao što je sad meni došao i traži me pokušati da me ubije, ako vi ne želite da taj Hugi Vugi vama večeras dođe, ako to ne želite, svi ostavite like i preplatite se na ovaj naš novi kanal Aldin TV. Svi to uradite, ko to uradi, ne treba se brinuti. Ako ne uradi, teško mu se. Ljudi, nema nikoga ovdje. Što je povuklo Ređo? Ljudi, trenutno sam došao kod Ređe, nalazim se ispred njegove kuće, pošto smo snimali, svi znate da smo snimali Ukleti Braco Gajić, Ukleti Omčo. Sada, kući sjedim, gledam film i dobijam poruku Ukletoga Dex Roka, ljudi, svi ostavite like, tako je ljudi, Ukletog Dex Roka. Evo, još nisam javio Ređu, sad ću ući kod njega kući, da vam pokažem i da vam snimamo dalje. I mi ćemo sad nastaviti da borbu protiv njega. Ostavite like, pretplatite se na ovaj novi kanal Aldin TV. Idemo. Halo Ređu, diši se, ti slušaj ovako Ređu, da slušaj. Što je bilo? Ređu, njima sam već ispričao u čemu je stvari, zašto sam ovako kasno došao kod tebe. Ti znaš koga smo mi prizivali i s kim smo imali posla ove zadnje 2-3 noći. Ukletim
Omčom. I Brac Gajićem. I Ređo, danas gledam film i dobijam poruku opasnu i pozve. Od koga, šta misliš? Dex Roka. Čovjek je pogodio. Da me ti onda nisi zajebavao sa tog broja. Nisam. Ređo, nećeš vjerati, tako je. Ugleti Dex Rock. Ljudi, nam se je javio, to jest meni. I kaže da dolazi u borbu. Mi moramo s njim da se borimo i da izborimo ovo. Vi ostavite like na ovaj video i proplatite se na ovaj kanal. Krećemo da se borimo. Ostaje na vama i na nama da vidimo što će se desiti. Platite se na ovaj kanal obavezno i lajkajte ovaj video. Idemo. Evo ljudi, mi smo stavili ovakvu kameru ovdje. Mi ćemo pokušati da njega sad prizivamo, da ga dozivamo Dex Rock. Ugleti Dex Rock, ako si tu, daj neki znak, uradi nešto, vidit ćemo što se desiti meni. Ređi. Znači bitno je da vas sve zamolimo da svi ostavite like i ko napiše najviše komentara u idućem videu dobiva pozdrav, znači specijalno rečemo pozdrav za njega, on je najbolji i tako dalje. Evo ovako ljudi, mi ćemo sad početi sa prizivanjem, vi svi ostavite like i proplatite se na ovaj kanal, znači ovako, slušajte sada. Ukleti Dex Rock, pisao si mi poruku, vrijeđao si me, rekao si da ćeš doći, evo ja smo Ređo tu, ako nas čuješ, daj neki znak, uradi nešto, da bi znali da si ti tu Dex Rock je. Dex Rock, ja sam glup. Ajde Dex Rock ako si tu, da vidiš za mnom rekao. Ređu, Dex Rock! Dex Rock! Dex Rock! Ljudi, čuli smo vrisek, tamo iz Ređine sobe. Ređu, moramo ići vidjeti šta je tamo. Hajde. Hajde sa mnom ideš, konju. Ljudi, sad ću mi doći. Evo ljudi, mi smo došli, znači, cijelu sobu smo pretražili. Tamo nema nikoga. Ovdje je kamera uključena ostala. A šta Ređo, možda je neko ovdje došao? Smo pregledat kameru. Dobro ljudi, vi sad znate ako je nešto se desilo ovdje, mi ćemo sad da pregledamo. Sad ćemo je ugasiti, pa ćemo onda vam se javiti da vidimo šta je bilo. Ljudi, ja i Ređo smo sad pregledali video. Tresla se kamera i nešto je bacilo onoga medu. Aj moj medu. Ali Ređina je soba dole, mi smo išli ljudi dole. Znači da je neko, to jest ukleti Dex Rock, ovdje u videu, to jest u ovoj kući. Jer ovdje sad trenutno nema nikog osim mene i Ređe. Znači ljudi, ukleti Dex Rock je tu, borba počinje. Ređo, šta ti misliš, je li ovo pravi Dex Rock ili fake? Ukleti Dex Rock, što je ovo? Što ti mene zajebavaš? Pa ne znam Ređo. Ređo, nešto je tamo iza tebe bio Dex Rock. Šta nema budala? Pa jes Bogom Ređo, sad ću ti ja pokazati. Jes Allahom Ređo, hajde vam da ti pokažem, evo video snimljene. Hajde vam da ti pokažem, evo sad ću ti pokazati. Ljudi, ukleti Dex Rock je tu, mi ne znamo šta sad točno da uradimo. Pokušat ćemo neku zamku sad da mu napravimo i da ga završimo za sva vremena. Sad ćemo, ja i Ređo smisliti zamku i nakon toga vam se javljamo. Ljudi, ja i Ređo smo smislili jednu dobru zamku, sad ćete čuti koja je. Ljudi, nešto se tamo čuje sad u sobu. Hajde Ređo, polako da vidimo, sam malo. Evo ljudi, nema nikoga. Gdje Ređo, provjeri u toj tamo sobi da nema nikoga. Ljudi, nema nikoga ovdje. Šta je povuklo Ređo? Ne mogu ljudi vrata otvoriti. Ljudi mogu vrata otvoriti da pomognem Ređu. Ređo, gdje tvori? Ređo, moram ljudi promaliti. Ređo! Nije ljudi Dex Rock tu, ukleti Dex Rock tu negdje. Jer to nije ljudi 100% pravi Dex Rock, to može biti ukleti neki lažni koji se pretvara. Ređo, šta je tebi? Šta tu stoji na sred sobe? Jesi li vidio Dex Rocka, šta te uveklo? Nisam. Pa što stojiš tu na sred sobe? Ne znam, ti si me uvukao unutra. Ja ga uvukao. Pa budalo jedno, mi smo pretraživali Dex Rocka. Ti si samo ušao unutra i nešto te je povuklo. Ne sjećaš se ničega. Ja pojma. Ničega se ne sjećaš. Što je Ređo? Ređo, što je? Evo nas ljudi. Javljamo vam se. I želimo svima da kažemo. Nadam se da niste povjerovali u ovo. Znači vi znate da ja i Ređo malo snimamo te zanimljiv kontent, znači sa youtuberima. Ako vam se svidio ovaj video, svi ostavite like i preplatite se na ovaj obavezno novi kanal Aldin TV. A naravno i preplatite se ako niste na Aldin naš drugi kanal, znači ovo je trenutno novi na kojem mi snimamo videe. A i najluđe videe snimamo i na Aldin kanalu. Tako da i tamo se isto preplatite i lajkujte ovdje video obavezno. Ako želite još neke youtubere, nebitno znači koje, napišite dole komentar i obavezno lajkujte video. Ako želite da nastavimo sa ovim ako malo scary, creepy kontentom i tako tim videima, malo dužim i tako dalje. To je to znači za ovaj video, svi se preplatite na ovaj kanal, lajkujte ovaj video. Do idućeg videa, znači ćao. Ređo. Oj, kiko. Ipak ovo nije laž. Ne!